What's up, guys? Just got off work and come home. Now Marla's about to go to work. While Marla's working, me and Nara will be hanging out. Okay. See you guys in like 3 hours. 3 hours. Bye. Bye. All right. There she goes. What do you want to do tonight? What do you want to do? What do you Nara бид хоёр парк дээр алхаж байна. Нарагийн жоохон нойрн хүрц унтах гал байж байна. Тэгээд энэ парк дээр их үржиж их алхдаг. Айгуу гоё. Алхахад их тохиромжтой. Гүүхэд юм өглөө нөгөө айгүй хүмүүс гүйдэг, дасгал хийж эсвэл цаасан шувуу хийсгдэг. Эсвэл дэ хамралтынхаа өдрөөр хурж иж махшаарж иддэг их дажгүй парк байгаа. Өнөөдөр Марла эртээ ажилдаа байсан учраас ажлаасаа би жоохон эрт таарсан. Одоо ингэж алхаж байгаад орой гэртээ очиж хоол хийлээ. Ямар хоол идэх вэ Нара өнөөрөө? Аав их ямар хоол идмээр байна? Том гизтэй жирэмсэн хүүхэн байна шүү дээ. Марла өтөр ерөөсөө хүүхдээ болохоос өмнө ерөөсөө жирэмсэн хүн хүүхдийн тэрэгтэй хүмүүсийн явж байгаа ерөөсөө анзаардгүй байсан. Тэгсэж жирэмсэн болоод яг жирэмсэн болоод Марлагийн гизэн томроод эхлээл явж байхад бүр амар их хүмүүс анзаарагдаад байгаа чи жирэмсэн биш. Өө тэнт нэг жирэмсэн явж шүү. Өө тэнт нэг жирэмсэн явж шүү тэгэл. Айгүй их анзаарагддаг болчтой юм билээ хүүхдтэй болчоор та бүхэнд одоо энэ нэг парк миний хамгийн дуртай юмыг харуулах уу. Бөө. Упси. Тэргээд локлоод, тэргээд хөвжээд. Хүлгүй цэнхэр хөх их далаа гэж. Номхон дадаа гэж юм. Энд үүнээс цааш газар үгүй гэдэг чинь юм шүү дээ. That is cool. Where did you buy that? Online. I bought it from Amazon. Wow, that is cool. So cool. It's so flexible, and you can just hold it on a. Oh my God. You want to say hi? Hey. That is cool. Amazon, huh? Yeah, Amazon. Its brand name is Joby. Joby. Let me take a picture, because you know, the minute I walk away, I'll forget. Sure. Thank you. Yep, you're welcome. Have a nice day. You too. Me and Nara are going home right now. The sun's going down. It's kind of getting chilly. So let's go home. Make some dinner before Mama come home. Ямар хоол хийхээсээ мэдгүй л байна. Одоо Марла удахгүй ажилласаа хурж ирнэ. Эхнээ ингээ унтж байгаа ингээ хараа байж энэ да. Хал сөмгөнө бэлтцэн. Одоо өшөө хоолндоо мах, луун, чинжүү эдгээр ногоонуудыг хэрэглээ жоохон бас asparagus. хэрэглэн. Одоо сөмгөө ирчих эхэлж байна. Хоолны газар ажиллаж эхлээд гэсэн чинь Хорогоцтэй. Бодлаа 4 сарын нэг гэж. Хорогоцсоо биш үү? Хамрагсаж хөлөгдчих үгүй юу? Өнөөдөр 4 сарын 1 болж байгаа учраас та бүхэн жоохон prank л юм уу? 4 сарын 1-д тийм үү гэж одоо тэгчлээ. Өнгөрсөн жил би 4 сарын Марлаг 4 сарын 1-нд чадаагүй. Яг тэгэхээр Марла жирэмсэн байсан учраас энэ жил тэгээ яг би бас ажилдаа битэрий цагын цаарсан байх гэдэг өнөөдөр үзэж байгаа та бүхний prank л чий гэж бодлоо. Гэмээ. Марла ирж. Hi. Hi. Hello. Nara wants to know. Want to check? Really? Yeah. Okay. How's work? It's good. Good. Good to be home. Good to be home. Can you bring out my kit? Oh, no thanks. No, I left it at the bottom of the stairs.
Thank you. You're the best. Okay. Are you making dinner? I'm about to start. Do you want to finish it for me? Yes. What are you making? I'm not sure. I need to take these shoes off ASAP. What happened? My feet hurt. Oh. Oh, Nara sirtno. Yay, hiç. Oh. Ясmin ako. Kasi, 4 mo? Эжигээ санаж юм уу за? Эжигээ сансан биш тий? Ээж нь ажилдаа яваад ирсэн. Ээж нь ажилдаа яваад ирсэн байхгүй юу? Ээж нь ажилдаа яваад ирээд ирсэн. Миний охин жаахан Ээжийг хараад үүлэх юм уу? Санахаараа тэгэж үүлж хэлдэг тий? Ямаагүй хаашаа хаашаа. Ээж нь ажилдаа яваад ирээд ирлээ. Миний нүрийг бодоод ирлээ. Кака болгоцсон. Өмдөнд тайлж байгаа нэ. Жаахан халуутсан юм уу? Since we don't have a monitor right now, we've been using FaceTime to like keep an eye on her if we're not in the room with her or if we're not taking a nap with her. So that's why we were FaceTiming. But lately she's been sleeping well in her crib a lot more. So hopefully we don't have to worry about you falling off of mommy and daddy's bed, huh? Орой хот маань одоо ийм шүүхэн байдалтай явагдаж байна да. Alright, so dinner's served. Yummy! Thanks, honey. Really appreciate it. I'm starving. Just got off work. So it's got smashed sweet potatoes, beef, asparagus, carrot, and bell pepper stir fry with some rice. Gotta have some rice because we're Asian. It's not a meal without rice and beef, is it? Yummy. Nara's not the biggest fan of sweet potato, but let's see. Come on, have a seat, honey. Nara says, come in, come here. Come here, daddy. Say, come, dad, come eat dinner. All right, let's taste. Sweet potato. Mangalgare. Open your mouth, baby. Oh, you don't want sweet potato? What baby hates sweet potato? Huh, Nara? I swear every baby that I know loves sweet potato. And Nara is literally eating everything we put in front of her but sweet potato. It's yummy, honey. It's good for you. But I guess she's eating a carrot instead. I guess that's not too bad. Nakamura. Nakamura. Oh, that is abs burning. It's like an ab workout. Yeah. Nara's loving it. It's good, huh? You're making her all hyper before bed. Okay, let's go to bed. Give my baby to me so I can put her to bed. Let's go to bed, guys. It's past your bedtime. It's 8:30. Oh my gosh. She's usually in bed by 7:30. Okay, let's read a book, Nara. Which book shall we read? This was one of the books that we got from the library the other day. Baby Bear Sees Blue. It's a really cute nighttime storybook, I think. So we'll read this one. Before we end tonight's vlog, we just wanted to say thank you so much for all your support and for the great response to our very first vlog. We're really excited to be sharing moments of our life with you guys, and we're planning to vlog quite often actually.
maybe every other day, maybe like every 3 to 4 days, depending on how busy our day-to-day life is. So don't forget to subscribe, maybe share the video if you like it. Do you have something to say? Well, stop. Before we end, honey, stop. Stop looking at me. Okay, I just rubbed my nose and now I look like Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Okay, we're over it. Бичлэгийн маань үзэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Subscribe хийхээ мартаоцай. Тэгээ дараагийн бичлэг дээр уулзцгаая. Bye. Баярлалаа.